الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi isap kami waktu ini mga palanggungan sin kami alam Islam. Alhamdulillah yang kamu imalok waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na yariin guruna tu mulia amuin tumagna na isap kami puasin bulan Ramadan 5 baikatu taniyo amuin pangadjian daung tasing kita niyo insyaallah sa pagpatuntong katu taniyo patan in waktu ini tagnaan niya hatungod sin amuin pagpatatap sing kita roon hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala atau haa masin Tuhan Rabbul Alamin hauno ka unwanta amuin kia pag taan tarunhan na subay ito amuin di siya kumu gamayan subay siya amin sumumpa insya Allah subhanahu wa ta'ala supaya madawhat na tuin amuin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala isampay kaaunan niya tiyo-tiyo sa sumagawain labing mahal ka amuin tutog kita roon amuin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala na di na ako magpalugay tukbal ko yung guru na to kalasan mayroon na rubayang dan kan Sheikh Abdullah Yasin فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله الذي شرع الدين هداية للمؤمنين ووفق من شاء للتمسك به والتحلى بآدابه فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أحمده سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In Tuhan na to Rabbul Alamin nagfarman halom sing kitab niya mahamuliyah sarta amo iniin maudu na to hadumini insyaallah subhanahu wa ta'ala kawaon na to din ha ayat si mahasud si tabaraka wa ta'ala surah Fussilat farman niya a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mga barhurmat, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tiap-tiap kahoy aun sadya bunga niya. Demikian in tiap-tiap magtuyo, magluwas lungsad, aun sadya madawhat niya si pagtuyuan niya. Iwan in tiap-tiap magpapanaw, maglawag, aun maksud niya. Iwanin tiap-tiap amal kakahinang aun tubtuban niya. Iwanin dunya halom niya. Iyon halom sin dunya iniin mag lumba-lumba imano siya patungod kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud nila harap pa surga atau akan harap pa neraka. Na in bunga sin pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala al-istiqamah amunain katatak agama sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Iban in istiqama ainul karama. Amo na iniin dagbos sin karama. In ikaw naglalawag, in liyawag mo, in diyawhat mo, din ha Tuhan mo, al-karama. Amo na yung karamat, karayawan, dunya, akhirah. Iwan in Tuhan mo, in pangayon niya kay mo, tatlob min ka, al-istiqama. Amo reto yung pangayon katos niya Allah Ta'ala, pagpatatap sa jakaw, haagaman niya, ha uno-uno kaw binaybayan, ha lawman sin dunya ini. Sibo da indum niya, adlaw niya, akahayangan kaw, akasigpitan, halaw niya, hagimba na ka atawa, hakatahayan atawa ha kawasaan in kaaunan mo. Yaon in tatap kaw, ha namamagbog ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bunga sin sambahayang nato, an nahyu anil munkar, makapagang kay mo anil fahsyai wal munkar, makapagang hamano siya dahin ha hinang maasiat, dahin ha magmungkir ha dia akan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tatawangan, kataan tatawangan dirihilan, manahot maaslag asibidakula iniyan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in bunga sin pagpuasa na to, pagtangka na to, amunain ang palabihang po adlaw limabay, karena in dumini hikahang po tagtusin bulan Sawal, in bunga sin puasa na to, magfiratullahi wal itqu minan nar, kaampunan sin Allah Ta'ala, iban paglakpas, iban lakpas dahin ha afinar ka jahannam. Imbunga sin puasa na to, kaampunan, iban malakpas ka o mahawon ka o dahin ha siksa afinar ka jahannam. Imano siya. In istikama, pagpatattab, farkala sa rayaw-rayaw, sa lago-lago, tuhibbuhun nufus, in siya kainginan, kababayaan, kanapsuhan sin ginhuwabaran, sin mano siya. Kataan ginhuwabaran mano siya. Muslim niya, bukun Muslim niya, in kataan ginhawa sin mano siya, anak Afu Adam, mawaya siya, ha amuin doon tatta, gawgot. Ibanin dan pa katatat, inlabayan pa amuin mabilang ka mustaqim, tatak ka roon haaga masin Allah, tariku tuhibbuhul kulub, inyan dan kainginan, kanyunyungan, simpangatayan, simano siya. Bunal to, tiar tanto si mahasut si tabaraka wa ta'ala in nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ayat ini, tiar tanto manunjuki roon panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aparman sin Allah ta'ala ha Rasul na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auzubillahi minasyaitanir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatgaw innahu bima ta'maluna basir. Surat Hud ayat hanggat 10 tagdua. Pagpatattab ka o Muhammad,
pagpagawgot ka ay hadaakan sin Allah Ta'ala, kay mo ay haaga masin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya, hitab pajunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dain katan ummah. Amo na in kita niyo. In subay kita magpatatap, gawgot, haaga masin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hauno-uno kita niyo, binaybayan, hababaw sing gumini. Pastaqim kama umirta. Pagpatatap ka sin amoy uno-uno na daakan kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man taba ma'aka, iban hisiusyo na dayon hamanga kasahabatan umat mo amoy nagtaubat. Nagtaubat sila iyon na mamawbog hasun na mo, wala tatgaw, iban ayaw kamo, ayaw sila amuin magdaruha ka, magbuwang saraw atawa amuin haman-hamanon nila in pagpatatap, pagpagawgot haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena in siya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunato din Allah Subhanahu wa Ta'ala bima ta'maluna basir. Uno-uno na in hinang niyo hadunya manahot maaslag pamagbog niyo haagaman niya, kaya ingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kikita kam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asabab ito mga umat Islam, ang palabihang po adlaw kita niyo natamat din ha madrasa Ramadaniya. Amun madrasa sin pagkusog sin pag-iman na to, iwan sin pagmabuga na to. Asabab ito tiyawag kita ni sin Allah Ta'ala in bakas biya sin pag-ibadat na to, pamagbog na to. Dahil naman hapyardo ka to sin Allah, iwan pagtangka, pagpuasa, pag-ibadat, sunnat manunat, katan jikir tasbih, pagbasa na to Quran, maintainon na to ito. Istiqama ay impamagbog na to habulan Ramadan, bihat to sampai pa Ramadan susungon insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amon to ni maksud sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panawag tawag si Mahasus si Tabaraka wa Ta'ala, hitab pajunjungan na to Nabi Muhammad SAW, lapay labil luba in kita ni umma niya. At tinasaway kita ni bihat to, bakas kita ni dihilan sin Allah Ta'ala, pa madrasa, sa laggo-laggo, sampai mga malaikat narana to mag-classmate, bulan Ramadan. Hadaakan sin Allah Ta'ala. Hasabab ito, pagpuas sin Ramadan, pila adlaw limabay amin paghariraya na to, pagkukuyag na to, pagsukor na to, sabab sin nakasibo kita niyo ha pamagbog sin kamalaikatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in sila la ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Dito sila hansulag uno-uno sumulang ha uno-uno dakan kanila sin Allah in hiban hihinang nila uno hindakan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa kaulala, in kita niyong tiyawag sin Allah Ta'ala, bihat to kamo, sa lugay sin kabuhi ni dihadunya, bihat kamo sin pamagbog sin kamalaikatan sin Allah Ta'ala, ay fastaqim, pag patatap kamo, pamagbog niyo sin agama, dakan kanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana, faudimal usul, adapon bang wala doon kay mo in puunan, wala ka simampay mo pa istiqama, wala magbakkas doon kay mo in bulan Ramadan, wala mo to maintain, continue in pamagbog mo, in pag-ibadat mo, pag-jikir mo, pag-tasbih mo, pag-pamagbog mo hadaakan sin Allah Ta'ala, wala dito ka simampay pa ila istiqama
inyaon huwa sukut fi bihar at tugyan. Hambuk ito amuin hambuk mano siya, mahulog siya maun pa amuin sa lawm dagat tigidlom halom sin tigidlom ilawm niya ay mahulog siya maun pa amoy mabilang siya amoy tao mag-usiba atawa sumulang atawa magdaruhaka ha daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa sumulang hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang wala doon kanya inistikama di niya retun patattapon impamawbog niya biyasin bakas siya amoy dihilan sin Allah ta'ala waktu pangadjian sa harga-harga wala niya rin tiyatatap wasukut fi ahdanil ladina dalamu iban nahulog na siya maun palawman si mga sila amuin mga mano siya liaugan nila iyan niya nila in ginhawaran nila afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala wala tarkanu ila alladina dalamu ayaw kamo lumamod maun pa mga sila dalamu iyan niya nila liaugan nila in ginhawaran nila iyan niya nila in Allah subhanahu wa ta'ala atawa sa kaulala hiyaman haman nila kinaman nila sadya indaakan sin Allah ta'ala kanila in agaman sin Allah ta'ala na wala tarkanu ila alladhina dalamu ayaw kamu maun palauman si mga sila manusia bihetto maita fatamassakumun nar tanto kananaman niyo na insiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto kananaman niyo tuon in an siksa narka siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala wa malakum min dunillah tanto habihatto yung kahalan niyo wayroon na doon kaniyo dugaing din ha Allah ta'ala min awliya amoy makalakpas kaniyo makatabang kaniyo summa la tunsarun mahuli wayroon na makatabang kaniyo. Hasabab ito mga umat Islam in panawag-tawag sin Tuhan na to Rabbul Alamin amuin patattapon kita niyo ha amuin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu kana bang nato dungdungan in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala hasura fussilat ini hafarman sin Allah ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun surah Fussilat ayat katluan benar to paman sin Allah ta'ala in mga sila in agi nila in Tuhan namo Allah mahuli magpatattap sila roon gawgot sila roon tattap sila roon biabog-bugan nila in kabtangan nila in Tuhan namo Allah in nagpapanjari ka mo Allah biabog-bugan nila ito maintain nila ito yang gautaan nila piilan nila in maksud in tima nila in Allah subhanahu wa ta'ala summa istaqamu mahuli piyatattap nila in pamawbog nila haaga man sin Allah hadaakan sin Allah tatanazzalu alaihimul malaika manaog doon tumuron doon kanila in mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala maripadunya hawak to sila amuin sumapatay amuin halom sila ihdarul maut hindi sila pabuhaon si malaikat di sila pahanggawon pasusahon pakuyagon sila si malaikat sin surga sin Allah ta'ala amuin kaya janji kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban
in kakasihan na to, in kawayaan na to, kataan kita niyo. Kataan kita niyo, an natahalla bihataini haslatain. In kawayaan na to, kataan kita niyo, amuin, mapakay na to, in dua sifat ini. Amuna in bukuhon na to, pangatayan na to, na takido irtiqadan, pahuguton na to doon, ha akida na to, jajiman, gawgot, pagawguton na to, ha akidan to, bukuhon na to, ha pangatayan na to, simbuku gawgot, ay pamarat saya sa bunal, tattap pamarat saya fa Allah, tattap pag-iman fa Allah, tattap panauhid fa Allah, tattap amay mamugbog hasun na si Rasul sallallahu alaihi wasallam, tattap in pagtaat fa Allah Ta'ala, gawgot, sibu da, amay hakahayangan kita niyo, iwan hakasigpitan kita niyo, iwan hakasusahan kita niyo, iwan halong kita niyo, kakuyagan, bunnato din Allah Ta'ala, huwa Rabbuna, siyain, Tuhan na to, huwa alladhi Rabbana, siyain, amuin, nagpalago, nagpasulig ka to, iwan jimanji ka to, iwan siyain, nagpamulya ka to, nagpataas ka to, iwan siyain, magparihala ka to, siya amuin, magpasulig ka to, hapag, dahin ha, pagpapanjari ka to, niyo sin Allah, dahin ha, kaunan na to, amuin, yaon kao, dahin haaway, dahin hatubig, mapit, yaon kao, dahin halong kao, tiyansin, ina mo, halong sin rahim, sin ina mo, sampay, pabihaon, amuin, mahinang na kita, hambok manusia, sukop, yaon doon kay mo, in, kawuhi, din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amatin in patattapon na to, ha akida na to, ha pamagbog na to, khairuhu ilayna nazilun, in karayawan sin Allah Ta'ala rikato, masi-masi, continue, wala ito nabugto, in karayawan sin Allah Ta'ala, dahin haway kau, dahin kau hat tubig, masawil, mapit, daw tiyan sin ina mo sampay lumaggo kau, dahin sin pilatahon kau wihaon, in manusia, iyaon masi-masi in karayawan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, kana naman mo ataw piyapa kay mo, ataw iyaon kau amoy dihilan sin Allah ta'ala kabuhi, dihilan kau sin Allah ta'ala dunya, sukup langkap in dunya ini, in kabuhian mo, in hatungod sin ini in pagpasulig kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, din haaway sampay maawon kau manusia. Wa birruhu nahwana mukbilan, iwaning karayawan sin Allah Ta'ala, ha kato yaon masi-masi, haunahan ta, yaon pa yung karayawan sin Allah Ta'ala, in karayawan sin Allah Ta'ala, dihil kato hadunya, hambok na rahmat niya, in kasyaman tagsiyam yat tuhad law akhirat. Out, ha? Hindi na. Kaya pagbuwan niyo sin ilaw yan, continue ka.
in karaywan sin Allah subhanahu wa ta'ala di ka to yaon masi-masi haunahan ta, haunahan hasusungon ta. Damikyan in kangian na to, inahin na to kangian yaon siya haunahan masi-masi siya matuyet to pa amuin bistahon ito sin Allah ta'ala tumaod in kangian ta in karayawan ta. Yukabilu na bakon kita ni sin Allah ta'ala in sin ni'mat karayawan. Bakon kita sin Allah sin ni'mat. Ubus ito in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala suwaita bakon siya sin uno. O sakaliin kita ni bakon na ito isabi ni'mat sin Allah di lang kita ni'mat wayron hinaran wayron ka tubtuban niya halom kita niya ni'mat sin Allah ta'ala sakali bakon na ito isabsin dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab ito mga umat Islam hanggang kita niyo tiyawag sin Allah ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Haindun na kita niyo pila adlaw ra din si bakas kita na nag-graduate din ha madrasa Ramadaniya, Imaniya, madrasa sa lago-lago. Bakas na kita na nagtawbat lianuan na to na in ginhawaran na to, bahir na to, batin na to, wayro na tamak, tok-tok sin nyawalihan na to, dusa na to. Tawbat na kita bulan Ramadan sa weto. Suway kita istiqama, patatapon na to in kasutsihan nito. Ayaw na tuod lumian sing kita niyo tamakan in nyawalihan na to ay ayaw na kita bisan hang sulag dusa pa Allah ayaw na sa bakas na kita niyo maglano ang bulan Ramadan hasabay to maintainon na to na ispatatapon na to na yung kasutsihan ini amin dahil ha bulan Ramadan nikmat si Allah subhanahu wa ta'ala bulan pagtatawbat yang bulan pag-ampun sin Allah ta'ala bunga sin Ramadan na to magfira kaampunan sin Allah ando ayaw na isab bunglawan na to bakon sin dusa in kaampunan sin Allah ta'ala in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala liapas na kita sin hiyaw na kita sin Allah ingan mo amin nasulat na kau hiyaw na kau rin ang mga tao afinar ka jahannam dami kianin maasan king kita pila gatos tahun na halom sin alam barjahiyah sabab sin liapas na sila sin Allah sabab sin dua asing kita niyo liapas na sila ha kasigpitan din ha siksa halom kubur nila na maintainon nito in pangayo kanila dua dami kian maintainon in ginhawaran na to bakas piyapasan na sin Allah ta'ala ingan na to dahil ha mga tao afinaka jahannam. Amat tun suwaita patatapon. Amat tun patatapon in pamagbugta ha bulan Ramadan biya sin ikatan bulan biya da sin in pamagbug na to biya da sin in pag-ibadat na to biya da sin pag-ibadat na to ha bulan Ramadan. Karena benar to hisiyosyo napakai niya in dua sifat ini. Amin. Tatap kagawgot pamarat saya pag-iman pa Allah pamagbug haaga masin Allah yaon kaniya in dua sifat ini atahullahu asra ataya dihilan siya hirhil kaniya sin Allah ta'ala in hangpu dirihilan iwan hangpu amuin dirihilan sin Allah ta'ala mukafaat tatawangan kay mo sin Allah nikmat kay mo sin Allah ta'ala hangpu parakala hiril sin Allah ta'ala wang yon kay mo in katatap apamawbu haaga mo sin Allah iwan hangpu mga nikmat dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala uno in hangpu parakala idihil kay mo sin Allah tatanazzalu alaihi malaikatu safa'a hawaktu kau sung mafatay timurun maun kay mo in malaikat sumapaat kay mo tumabang kay mo wa malaikatul ataya iban hikarwa
tumurun maun kay mo malaikat sin Allah Ta'ala amoy malaikat na asay nagdirihil sing karayawan din ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malaikatul mauna iban tumurun maun kay mo malaikat magdirihil tatabangan haipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamah haagama niya. Tusaddiduhu nahwal khair, paamuhon niya kau, patudjuhon niya kau pahinang marayaw. Pakatan tibayhuan hinang marayaw. Wa takunu ma'ahu fi kulli hayatihi, sarta sal yaon imalaikat li iaawayan niya kau, giyagawayan niya kau, hakabuhi mo di dunya. Amit mga dirihilan kayo sin Allah. Mahina protekan niya kau. Mahinang mo siya amoin taming din hakatan kangian kamumulahan din ha ijin sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inda ikhbarihi yaon doon kay mo hawaktu kau naja, hawaktu kau sung mafatay, hawaktu inyawalihan mo yaon na hagaunggungan mo rakuman. Wa fi kabrihi sampay yaon kau halom sin kubur mo amo na alam barjahiya malaikat. Magdara sing karayawan, sing kakuyagan, sabta, na inu-inu kau. Asubuhon kau sindua, mga subu malay, mungkar iban nakir. Sarta, na inu-inu kau, hisyuin usog, lando, lingkat niya, yaon. Namung na kayo mo, ako na inin amal, ibadat mo, in ikaw tatap kau haaga masin Allah, in pamaubog mo, ako na ini, ayaw na kau masusah, long sin malaikat yaon sin susualan sin mungkar iban nakir di na kau pasusahon yato halom alam barjahi ay manasya damikian dirilan si Allah Ta'ala kay mo karayawan wa ma'ahu yawmal ba'as sampai adlaw pagbuhi sin manusya dahin halom pakubulan ni ay yawmal qiyamah yawm faron ni malaikat kay mo wa mawaqiful qiyamah iwan sampai haparang mahsar amoy patindungon na manusia hukumun na sila hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yaon pa malaikat umaway kay mo lumimbang kay mo tumawang kay mo hatta sahingga kau tuwassiluhu pasampayon niya kau paabutun niya kau ila jannah pasurga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yaitu mga umat Islam. In dirihilan kay mo sin Allah Ta'ala sabab sin yaon in katatap mo haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian din ang mga nasabot ha-ayat sin Allah Ta'ala mulya gunanto ni mga malaikat namung kay mo namung in agi sin malaikat kanila kaniyo la takhafu unin misal si malaikat hamano siya tatap haaga man siya Allah ayaw na kau mabuka ayaw na kau mabuka hasusungon siksa halong kubur siksa hadlaw kiamat siksa pagbuhi mano siya dahil halong kubur niya siksa hapaghisab wahum fi bikharil khawf wa bikharil huzn in sila hawaktu yaon sila amun halom kabubugaan iban yaon sila halom kasusahan hawaktu yaon in agi kanila si malaikat la takhafu ayaw na kamu mabuga iban agi pa si mga malaikat kanila innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Namong pakanila yung mga malaikat nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami na iniin tumabang kaniyo, kami in tumabang kaniyo, mag-assist kaniyo, magwali kaniyo, hakabuhi niyo ha dunya, iban kahalan niyo hadlaw akhirah. Tumabang kami kaniyo, mag-assist kami kaniyo. Masya Allah. Yato inagis si mga malaikat ha mga tao, istiqamu, qalu rabbuna summa istaqamu,
walakum fiha in agis mga malaikat kanyo na iyon na kanyo ma tashtahi anfus amoin kanyunyungan kainginan sing ginhawaran niyo yan na kanyo irihil na walakum fiha iyon na kanyo adlaw yan ma taddaun amoin tiyataka makanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala janji kanyo sin Allah ta'ala amoin surga na amoy ito mga umat Islam takriman lakum ay pagmulya, panglaggo kanyo, wa mukafaatan lakum iban, tawang kanyo, dirihilan kanyo, ya man bajaltum, ya kamu amuin magluslungsad, magpatikufo haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, magjaga kamu, jagahan niyo, hawakto kamu bulan Ramadan, mag-ibadat kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyaban niyo in waktu sa lago-lago. Amin waktu paglilipat, pagbubunos, pagdirihil sin Allah ta'ala, sin dirihilan. Wala niya wakas dihil, hakaiwanan, duhaing bulan, duhaing adlaw, din ha bulan, sin bulan Ramadan. Magtuyo kamu, nagluwas-lungsad kamu, nagpatikupo. Wasahartum, jiyagahan niyo. Indaakan sin Allah siandalan niyo inkaro niyo inhapdi niyo wakaddamtum ay amoy piyauna niyo in kabayaan sin Allah ta'ala piyaubugan niyo in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to yan wa ata'tum usito magtaat kamu fa Allah ta'ala sampurna in pagtaat niyo hatiranan ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khadamtum yung nagkhidma kamu haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala piyag gulok binasan yung ginhabaran niyo walihan niyo ginhabaran niyo ha uno daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimon mga bariman barkhurmat uno ang pawa lumabi din ha mga makhluk fiya panjari sin Allah siya saddihan siya amin saddiya amin li amthali haula biya sin mga sila nasabot ito ang pawa lumawi rito karayawan din ha mga manusia amin bihetto in hal nila pamubog nila haagama sin Allah bunadto hiyang buok in mga manusia bihetto istiqama tattap in pamubog haagama sin Allah nahambuok na puon nila antara kasanyangan karayawan dunya iban karayawan akhirah bisan pa in kaunan nila amuin mapatay sila halom sin uno syuhada bilang sila din ha mga tao syahid walau matu tahtal bala bisan pa in kaunan nila amuin miyatay sila halom kugdanan sila aramala bala tatkala dihetto in pamogbog nila dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala ukon ito saukat sila miyatay sin kugdanan aramala kugdanan bala mangiin kamatay bukon in important dito iyaon in pamogbog nila haaga sin Allah subhanahu wa ta'ala bilang na sila din ha mga sa mulya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mauli mga umat Islam dahil ha mga uno hatihan sin istiqama pag patatap haagang sin Allah subhanahu wa ta'ala in istiqama makna niya al-i'tidal ala ta'atillah ay tattap kau adil kau buntul kau apag taat pa Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala wal i'tidal ala sar'i ay adil kau mabuntul kau doon hasara sin Allah ta'ala al-i'tidal ala kalimat tauhid ay buntul kau doon ha kalima at tauhid panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanito laong sin Ibn Qayyim rahimahullah usul sa'adatul abdi salatan
puunan kasanyangan sin ipon bangsa manusia tu farkala at tauhid mulazimatus sunnah at ta'ah. Sabab sin kadauhat mo karayawan dunya akhirat yaon into basic ini. Amo na panauhid pa Allah subhanahu, tatap kau panauhid mo pa Allah, tatap kau yung pamogbog mo hasun na si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban tatap yung pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na al-i'tidalu ala kalimat at-tauhid fahiya siya na ta'ani luzum ma syara Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tatap kau pamogbog mo uno-uno na in siyara kay mo sin Allah ta'ala fit tauhid, hapanauhid pa Allah ta'ala, wa ikhlasul ibadah lillah, iban ikhlas kau yung pang-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadalika fil adab, damikyan yaon kau pangaddatan sa rayaw-rayaw, wal akhlaq sa mulya-mulya, yaon tatap kau in pangaddatan mo, amoy pangaddatan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatap kau ron. Wa ta'amul ma'an nas, tatap kau in pagmuamala mo, pagsawmadya mo, ikan sin pagkahimu manusia, fi kulli ma yaf'aluhu al-insan, doon ha, tiap-tiap, uno-uno na in kakahinang sin anak afu Adam ay manusia. Asabab ito mga umat Islam, ito rin ha mga hatihan sin uno, al-istiqama, pagpatatap haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini istiqama, bangyaon kayo mo in istiqama, pagtatap haagama, tarikun najat, iniyan hambukdan, ikalappas si manusia, dahil dunya, labi lubahad lawa akhirah. Asabab ito, fiyatarang si mga ulama, muna tuod in istiqama hatian na al-i'tidal, amoy yaon kay mo in kaadilan, kabuntulan, adil kau, mabuntul kau hasara sin Allah ta'ala. Uno in lawan sin uno i'tidal, didduha al-i'wijaj, amunain, maling kau, mingkok kau, sumimay kau rin ha, mabuntul. Iban maling kau, maling siya din ha, uno-uno na amuin long ta daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab ito mga umat Islam, mga kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, dua mong mayan patattapon niya in pamogbog na to aagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arjukna al-istiqama wa ahallana dar al-karama wa adirna من الذل والحزن والمحانة. اللهم احينا المسلمين وتوفنا مؤمنين واحصرنا في جمرة الرسل والأنبياء والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والإسمة من الفتن والأمياء. وصلى الله وسلم على إمام المتقين سيد البر المحجلين الداعي إلى الخير الدنيا والدين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Amin ya rabbal alamin. Magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala yadto na in pengajian sing kita niyo ring guru na to kalasan Indonesiaon serta demikian diwahan niya nakatutan niyo in pengajian na to Indonesiaon. Murah-murahan biar nasin arina mo ito kaina in amin tungod pa pagkala kaglugtuan na to sin bulan 5 bay serta isam si mga sila amin matuyo amin hikasusan nila bangin Ramadan mamaid na demikian natangbos na isam si mga kaiwanan na in unong adlaw mapuas din dito ha bulan Ramadan karena amin dumaot sila supaya makadukop ang katahon inang malibadat nila. Alhamdulillah na ini pagsusukol pa Allah subhanahu wa ta'ala dihilan kita niyo kasay iwan amoy in kataw kasi supaya sadyay katunay na tuwindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salam doaan hanjab katan maluk tama waktu ini demikian isab
pamanga sila amoy nakalayo law na rin wala na to hula Arab hula Islam salam doa pakatan iwan hitukbal na mo ini in pag sukur pamanga sila amoy in wala long tanamutasi kamo matungod sin parkala supaya ikauntay o sin programa sin kita niyo na dahil kapanagnaan sampai pa bihayaon masi mga sila amin wala long tanamutasi din parkala insyaAllah ta'ala yung mga yadto katantan amal nyo yadto ini Allah ta'ala rin tumubas kanyang mga tatote mangurahan na mikyan tukbal na yung pagsupor dahil sa kaangoy ini mga sila nang hindwa pamarayaw sin parkala na to ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala dami kaya ni mga kamu amoy niyan imalok kamu waktu ini bihaon sabab na kamu nula doon na wayroon sa inilong ta ini kapaidahan sin biya mga pangadjian amoy pagtukbal na mo ini sumarawa biya na sinari do kaylo biya mga ini panghindoa si mga kamatauran iban si mga kaibanan amoy bukod sadya sila manghindoa awat malainkan tumawag pa kamo misan ito nakakalayuan biya dahil di mga Malaysia ini magtawag marikamo bihan amoy dimhil lang ta si mga ini kaptangan sa rew-rew marew dumukon bihan yung mga sila nakahampit alhamdulillah ada yung mga karayawan sin amin programa na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala masih kami yari amoy sa kaino lang tahi katukayan ingin hawaran umalup kanyo insyaAllah ta'ala na inyad to ini masih kami din di ini lokal ini pagyanusin kami rawdatun min riyadil jannah at ini hambuk din ang mga jambangan sin surga na isiyo nakalamot nagbubukan niya ini amin di mayaw siya marayaw intuo niya na yung mga yan Allah ta'ala na ito mga baskato katantaan tukbal na mo dahil sabi pagsukur pa amin tanda po si lokal ini amin nyari kaya pagtanungan na mo ini sabab bang ini wala di nakatuo na in bunal niya na di siya yung mabihay ning kahanan alhamdulillah pagkatukbal na mo yung pagsukur pa amin tanda po lang kasi lokal ini amin nyari kami biya mga ini dihilan nila biya mga kapatid mag ini tanong sin ini tianom dahil jambangan si Suga insyaAllah subhanahu wa ta'ala salam doa kanyo katatan mga palamuan imahuli assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh